nakong eo a neng a tekela komishene e fuputsang tshusumetso tse bolotsana diqetong tsa mmuso dilemong tse tharo tse fetileng, letona Dukwana o ile a matonakgolo ya mehleng Magashule le Zuma le bopaking ba hae. In an effort to try to persuade me to append my signature to the said letter, Tony intimated to me that both Magashule and Zuma were recipients of monies in cash from a mining project from Jagersfontein mine. Le ha o ja karolo ya bone raporotong ya Zondo e hlalosa hanyane ka bobodu ba morafo ona, e boetse e hlalositse ka bobodu ba project ya Free State ya asbestos le project e nngwe ya matlo e ballwang ho milione ya diranta. From this project, Tony told me that I will receive the monthly payment of 2 million rands. I was told by Tony that if I append my signature at the time, an instant payment of 2 million will be given to me in this regard. Mohlopholle wa dipolotiki ngaka Raf Matheha o re sena ka be se ile sa kgona ho qojwa ha fela ho ile ho etswa diphuputso ho latela bopaki ba Dukwana. The problem that has happened recently, how far back does this problem go? So certainly that will bring back that Gupta story around that time and Dukwana's testimony. Whether has there been lacks of regulation in that area? Is there anything that could have been prevented? Baahi ba Jagersfontein ba re ba tswela pele ho nka bohato ba ho qosa botsamaisi ba morafo.